Lah engkau denganku, hihihitar, nyalakanlah, janjian sama temen mama. Saha? Ada temen mama di sana jam 3. Tapi jam mama mati. Sekarang jam berapa? Oh no! Ayo di mana? No. Ya, tuh, ayo hibar. Tetap burung, tai burung. Gila. Wah, sering. Sabra anjeun ninggalkeun ngararaje cinta urang pikiran balua pinuku emuta. Kadus, mau kemana? Biasa, yang beb. Ayah mau ke desa. Nah, ke desa pakai anak itu. Iya kan, sekarang hari santri mah. Nah, perangkat desa dianjurkan memakai pakaian busana muslim sesuai edaran Pak Bupati. Iya, busana muslim, tapi atuh lihat ke bawahnya. Ya. Udah Mama Kadus. Jangan terlalu makan banyak lotek. Semuanya buat Ayah Kadus. Aku ya. Nulis ini. Nunggu ah. Kadus, kamera binat teuing, karunya pasti butuh. Kieu, gawean geura. Oh. Yakin ya budak. Ya Kadus mau kemana? Mau Jumatan dong. Saya Jumatan selalu pakai pentopok. Biar kelihatan pejabatnya. Kelihatan pejabat melengit. Dah. Sih.
enakeun, Pak. Sia aing dulu. Asa paparahuan. Baheula anjeun micin ayeuna siga nu ngewang padahal urang baheula apana ku simina cinta. Mimiti muka bajuna katinggal bayi buluna. Tulus salah jawab. Gagal. Mitoha mana mitoha? Aduh, maaf Pak Kadus, nggak sengaja. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret dimanapun Anda berada. Nah, Pak Kadus rek mere penjelasannya. Margi seueur nu nararos ka Pak Kadus tos monet tak acana cenah akun Facebook Pak Kadus. Nah, alhamdulillah anu Pak Kadus nya tos kabuka sababaraha program. Anu kahiji bintang, anu kedua iklan realna, nah, anu katilu langganan. Nah, mudah-mudahan kapayuna iklan instream sareng program bonusna tereh kabuka. Nah, pidu ati sadayana nya bantu support terus Pak Kadus. Oke, kanu sanesna kanu ta acan maronet, mudah-mudahan tereh di monetnya ku sineng meta hon. Nah, terima kasih.